sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga inkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ng kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. O, adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayo niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako unay Janice ating ko. Kastamot tangging ka bayaw Greg. Kung naktupay kita didak paayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga rin kini Janice. Kan mo isa, sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas nga asawa ko manong. Mangbola ka man ako nakon, Greg. Sana ka mang pulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong, tirumbang nga ramidam ita, kat asikasum anaimbag tirugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na, agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan anyaman na, manong. Awan anyaman na, manong. Maragsakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tanday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang dayta tablet. Sigurado magustuhan ni Brent dayta. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan, Uncle? Diyak kayat. Pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung dayta. Malan, itod mo kanya kung dayta a tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itod mo dayta kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itod mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksid nga dan gastusan tayo. At na pa yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at pa'y sobra apaginom ko, kunaman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo, ninayunan da pa'y.
Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na, masila nga panagdrama kwarta man. Victor, Ken maysa, aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababay nun ter aramidem. Idi pa'y laeng nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan da tayon. Inserrak na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Anya ka di Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito'y gararamidak. Unangam pang nga asim ka di. Taikatumetan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit ko nga aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda tapay lakay. Adtoy. Ops. Wow, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pa'y. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para kenkwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di dya pagadalan. Nasayat mo nga rin kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nag-iimo sa talaga. Katuwin siya pa iti ko nam. Aywan gayam, kumusta mat pandagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo iti laundry shop. Kaniti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen kan maysa, saan ka matlangan palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo pagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Apa ni Manong Victor? Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanong maputdan iti danong kansilaw. Kasta ka di? Uwan lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danong. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi daman. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kasla umababuso matan ni Manong Victor. Apay mo tanak ko nam dayo tabakit? Kasanungkat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan matla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang ita mo tabakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyan da. Agtalik ka kadiki ni Manong mo. Oh, apay kasto ti lang Mayra? Adda ka di parikot? Ay, ikwa Manong Greg. Parikot ko nga rin ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, apay? Masakit ka di? Saan matkit di, Manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na lang gayam ti patulod ko akwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kasla siyak paikit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mababuso mo't tan. Kunakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na mo't tirinugyan da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, Manong? Saan pa eh? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyaring nyo.
I-check yun no pudno nga da negosyo da. Amangan mat no pudno ti atap ni Manang Janice. Nga abuson da kayo matan dagiti tao at tultulungan nyo. Adto yun ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasen sumat da tao. Saan takas tamo ngamin ti ugalyam. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pay manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na ki Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibaga ken ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na alaimbag anakam ni Greg kanyak. Saan da anagasawa ki ni Janice no saan agapu kanyak. Victor. Podno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? Wanan, angam saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kun ka. Kan maysa, saan damot ang nagkurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, mairanod kamot lang iti da itungar aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya nga minday jay aya, Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. Uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yo? Anya nga ti madamag iti rinugyan yo ang negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha? Ay, kuwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod na mga asikaso. Isulat tamat. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha? Ay, kwa na Sardengam ngaminan ti kinamamartag mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho, kat umasenso matibiyagyo, Manong. Ha? Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang idanong keng kang agbarbartegak? Nabayagan adya kan aramidin day taanin ko. Nagbalbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idikalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati salon at mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naminsang ka lang at imulong ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ano saan agapu kanyak? Saan kayo mat nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpat ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pay anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga iboy-boy day taabanag kanyak, Manong?
Kurang nalangan kat ibagam abayadan da ka, gapo iti panagasawa mi. Houston! No di na kahit atulungan di sa laang! Manipo dita! Lipate mo ang ganda kamsan mo! Paglagan. Dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabuludan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasi ito yung tibiyag. Nagganas niyo. Kung naman. Sa bali at talaga no amumat ti dumiskarte. No. Ne. Parang bango magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Pardak ti magna. Di kasta makaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At traga ba sa ako ko na! Kahit mo saun bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sakbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagtapan. Binagaaklaan mat. Ngam isupay kit diti adaganas na ngagungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namuampayin ti panang lukloko na kadata. Ay, mabainak unayan kan ka. Gapo iti kasjay nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumba nga pagbainom kanyak. Ha? Silpon mo sa nga tagun uni. Uwan lakay. Nimat ba ng Carmela? Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Amangan mo't no napatig ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaam mo. Nga da kami itat ito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino tina-ospital? Na-aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madanaak-anak. Ngamin, aging gaitakat saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, ang mga no delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay ang aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nanginom ti kabsat mo, ading ko. Nabarbartek manan Kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigon kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takat nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdong parnay ti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Lightful. Nagsakit entero bakit? Unak lakit tinumatay ako. Manong Victor. Oh, ading ko. Mamati ka man kansan.
Kahit ko tiyagkid daw iti pamakawan kada kayo kini Greg. Inabusok ti kinaanos kinasingpet yu kanyak. Banag ang pagpapauyak ita. Dahito siguro ti wagas ti Diyos. Tapno makaamirisak. Kitagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti dayta nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanakaamiris ka matlaangan. Ket ikarik, tulungan da ka ama kabangon manan. Kasta unay a panagyaman ko iti Diyos, gapo ta inispalnak iti dandani nakatayak. Kat manipod idi, namin pinsan matan a nagbaliwak. Inkarigatak nga ini dyan ti arak, ket kas iti sigod, tinulungan da kami manan ti kabsat ken bayaw ko, tapno mangrugi iti basit a negosyo. Nga isumat ita ti as-asikaswan ti asawak. Tinulungan nak ni Greg tapno makastrak iti trabaho. Ket ita, nasayaatan tilangan-langan mi kas maysa a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Victor. Ken ka pagayam, Victor. Dakkala sagot dagiti tattao a nakasagana at tumulong kada tayo. Angam sapay kuma, ta saan tayo matida nga abuswan. Nagasat ka pagayam Victor. Ngamin, naadaan ka iti kabsat akas ka ni Janice. Kastamatan ka ni bayaw mo agreg. Nudad dumalaang siguro ang mga nudida kan tinulungan, ta sikapay kit di ti adaganas na nga agunget no mabagaan ka. No maminsan, no asino pa'y ti tumultulong, isupay ti agbalin adakas. Banag asaan kumaarumbang. Isu asapay kumata agserbi nga adal daytoy, kadagiti kakabsat tayo amakangeg. Alakastan pagayam Victor, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.